Hvala još jedanputa svima koji su nam se pridružili evo i drugoga dana 14. konferencije o održivom razvoju. Danas ćemo imati manje svečanih, a više radnih momenata, tako da je današnji dan samo za izdržljive. Počinjemo sa panelom broj 2 konferencije. Naime, središnja tema ove konferencije koja se provlači kroz ova 2 dana jesu standardi za izvještavanje o korporativnoj održivosti koje je u draft verziji objavila Europska komisija, a koji slijede direktivu o korporativnom izvještavanju o održivosti. Jučerašnji panel bavio se okvirnim standardima i standardima upravljanja, a današnji panel broj 2 bavit će se okolišnim standardima smjernica za izvještavanje o održivosti. Za početak ću predstaviti i prepustiti riječ našem ključnom govorniku, a sa nama danas online je dr. Janez Potočnik. Dr. Potočnik je diplomirao ekonomiju na sveučilištu u Ljubljani. Radio je kao direktor Instituta za makroekonomske analize i razvoj u Ljubljani, te je obnašao funkciju šefa pregovaračkog tima za pristup Slovenije Europskoj uniji i bio je ministar zadužen za europske poslove. Od 2004. godine pridružuje se Europskoj komisiji, prvo na funkciji povjerenika zaduženog za znanost i razvoj, a potom postaje povjerenikom za okoliš. Nakon mandata u Europskoj komisiji imenovan je kopredsjedateljem UNEP-ovog Međunarodnog okolišnog panela za resurse, te je partner u kompaniji Systemic. Evo, molim doktora Potočnika da uzme riječ. Dobro jutro, hvala da me dobro čujete. Pozdrav iz Brusela. Sada ću preći na engleski jezik, tako da će biti malo lakše i malo brže. I podijelit ću ekran. Nadam se da sve radi kao što je treba. Mislim da se vidi dobro. The theme I will be talking about today is devoted to the natural resource management, which is actually pretty much in the heart of the work which everybody which has anything to do with business activities have in mind. So, but let me start by explaining you first in one sentence what is International Resource Panel. We are kind of sister organization to IPPC, which you know better. That's the International UN panel, which is dealing with climate change, IPBS, which is dealing with biodiversity loss, and we are working with natural resource management. I will explain our essence of work a bit more in detail. But first, let me start with you putting everything in the context and presenting some of the major challenges and the diagnosis of the problem. So on one hand, we all see today that we are facing acute crisis. So you see that in energy and food challenges due to terrible war in Ukraine. You have seen the worst summer probably which we have had in our lives. This is the summer which is totally different than in my youth. And we are still facing the COVID-related challenges. But on the other hand, it's also clear that we are facing not only acute, but also chronic challenges, which are in a way connected with longer-term environmental challenges in climate change, biodiversity loss, pollution, health, and also connected to huge social inequalities which are existing globally, but also in our countries. So it's very clear that the governments today have a really, really difficult task to deal with the acute challenges. But taking painkillers to remove the acute pain will certainly not heal the chronic diseases, rather hide them and make them worse. So whenever we deal with those acute crises, we have to have in mind how to settle really the main drivers who are leading us there. But let us look to something which you would find, I'm pretty sure, interesting. This is the biomass of life. You can see left hand on the bottom how few actually the humans represent, and even less the wild mammals and wild birds. But if you compare the
biomass of life with the rest of biomass of life on the earth, of the animals with the rest, so with the fungi, with archaea, viruses, plants, and so on, you find that animals actually represent really a minor part of the biomass of life. But if we compare the natural biomass with anthropogenic mass, which is actually the mass produced by humans, we already today see that the mass produced by humans is bigger than actually the natural biomass. And the trends, unfortunately, are such that this will continue to grow. And estimates are that till 2040, we will have approximately 3 times more anthropogenic mass than actually biomass. So the animal kingdom is half of the plastic kingdom in which we are today living. And of course, one of the core problems is that if we look it through the theory which was developed, the donut theory developed by Kate Raworth, that the inner part of the circle of that donut, basic human needs, it's extending, while the outer part of the circle, the planetary boundaries, is actually limited and it's given. And the green safe space, which is just space for us for living, it's actually shrinking. So we are out of balance already in few areas: climate change, biodiversity loss, land conservation, nitrogen, phosphorus management. This is actually not the latest picture. The latest published this year is even worse. But if we would compare this in different national contexts, we would find that, of course, national situations are totally different. And one thing which I think we should all remember is that actually we are the first generation in a history of humanity which is living in socio-ecological system of planetary scope. So we are so interconnected and interdependent that our individual and collective responsibility has enormously increased. The Club of Rome has, I'm also the member of Club of Rome, has nicely explained that by saying that we have moved from so-called empty world, which was dominated by nature, to the full world, which is now dominated by humans. While in the empty world, it was labor and infrastructure, which were the limiting factors of human well-being. In the full world, it is actually natural resources and environmental things. So if you want to talk about economic success of the future, it is simply impossible not to take into the context the natural resources and environment. The Dasgupta review, which was published not so far ago, it was about economics of biodiversity, actually identified 2 main failures that we are where we are. The first is the failure of institutional failure. So we have not been and are not been able to organize ourselves in an effective way to handle the problems. And the second is the failure of contemporary economics. Since I'm an economist, I can confirm that that's the truth, that we look to humans as external to nature and not a part of nature and act accordingly. So if I really simplify the story, which is currently happening on in our economies and markets, all who have ever learned about those things remember that apparently producers and consumers behave on markets rationally. So the quantity pretty much depends on the signals which you are sending to the stakeholders, to producers and consumers, and that depends to a large extent on price. But what is the actual situation in our market economy? Production, financial capital, it's overvalued and over-rewarded. Human capital, labor, it's undervalued and under-rewarded. And natural capital, unfortunately, in many cases, it's simply not part of our costs, and it's not part of the logic which is driving our decisions on the markets. So if we think that through that kind of signals, we will reach economic, social, and environmental balance, we can simply wake up, because this will never happen until we really change the signals which we are sending to producers and consumers. But let me now go to the resource perspective, the common roots of the triple planetary crisis, the bread and butter of the International Resource Panel. When we deal with those questions, we look at them through DPSIR framework.
drivers, pressure, state, impact, and response. But when we talk about climate change, when we talk about biodiversity loss, we basically talk about the results, state, impacts. And only if you talk about drivers and pressures, which is essential, you are immediately coming to the humans, to human activity. And the natural resource use is a kind of a bridge between the two sides. It's essential for the economic success of the companies, on one hand, how you handle them. But on the other hand, overuse of those natural resources is the main cause for the climate change and biodiversity loss and pollution we are experiencing. When we talk about natural resources in IRP, we talk about biomass, metals, fossil fuels, and non-metallic minerals. We call them materials. So everything you extract from the earth are materials. And then on the top of that, to natural resources belongs also water and land. We have found out that only in the extraction and processing of natural resources that they are responsible for more than 90% of global land-related biodiversity loss and water stress. As you can see in the slide, mainly they are connected with the green, with the biomass. So if you want to settle the problems which are connected to land-related biodiversity, you have to look to activities like agriculture, like forestry management. Half of the global climate change, it's connected to that, and even 1/3 of air pollution health impacts. And this is about extraction and processing, not about consumption yet. If I translate you that to the human language, if you buy a new car, park it for the whole life, not drive it at all, you have already created 1/3 of air pollution because resources needs to be extracted and car needs to be produced. So when we were looking to how material demand was actually moving in the last 50 years, we found out that global material use has more than tripled since 1970, almost double per capita, which means that majority of that tripling is connected to the economic development and to a lesser but still important extent to the population growth. And what is in particularly interesting, the black dotted line, material productivity, which is actually the efficiency of the use of materials per unit of GDP, was growing till 2000 and then started on the global level to decline. It's still growing in all the countries. How it's possible that on a global level it's declining? Because around the year 2000, there was a massive shift of the production from resource more efficient countries like Europe, like Japan, to resource less efficient countries like China, like Indonesia. So it was a structural shift. So if current trends would continue, global material consumption is predicted to double by 2060. So the logic on which the IRP is basing its scientific guidance, it's pretty straightforward. If we want in the future that our well-being and our economic activity will grow, this is only possible if the use of resources will be decoupled from that growth and if the environmental impacts will be decoupled from both. So if I switch now from this international to European territory, and you have all heard about the Green Deal, but what is interesting is that from that famous sentence, which is actually setting the direction where we should go, we are mainly talking about this part. So no net emissions of greenhouse gases in 2050. And practically all targets are linked to that. But the same sentence also includes where economic growth is decoupled from resource use. And we are far from that we would operationalize that in our practice. So circular economy, again, which I'm pretty sure you have all heard about it, it's actually an instrument to deliver decoupling. I have been actually the commissioner who put it on the politicals it was in June 2014 when we started with it. But you have to see it also as a kind of part of bigger picture of this economic, societal, cultural transformation, which is needed if you want to achieve something which we have all committed to, Sustainable Development Goals. But if you look a bit closer to the circular economy, so everything what is done in circular economy, from cleaner, longer, leaner policies to better use, it's important. But if you would look it more into detail, you would find out that how to minimize product needs through better system design, through refuse and rethinking strategies,
It's in our approach often overlooked, but unfortunately, it's critical for effectiveness. In that vein, we need to look to what we actually need in a bit different way that we are looking currently. We don't need cars, we actually need mobility. We don't need light bulbs, we need light. We don't need chairs, we need to sit. We don't need refrigerators, we need chilled and healthy food. We don't need CDs, we want to listen to the music, which has actually already happened. We don't need pesticides, we need healthy plants. So it's about dematerialization. Rethinking the ownership and efficiency should be complemented also with the questions, how much is enough, with sufficiency questions. If I give you just one example, if you would be selling light bulbs, then of course your profit depends on the number of light bulbs you would sell, which means that you are driven in the direction to use more resources. If you would be selling light, the number of light bulbs you use for providing light is becoming your cost, which actually means that you are driven in the direction to use less resources. And of course, this kind of thinking, logic, it's extremely important in the future to keep the profits of the companies on one hand, but on the other hand, to start driving the economic system in saving the resources. What are the problems? The main problem is the preferences of us consumers to own products like houses, cars, refrigerators, which is of course driving consumption in a massive lock-in and underutilization. But the solutions we should look in direction, it's in particular in young generation, which is far less ownership biased than my generation. And of course, in the first place, provide alternative solutions to consumers so that they can choose. But if we look at it from the producer side, the situation on the market is approximately like that. Producer is responsible for product until it's produced. Then it's consumer, and at the end of use, it's actually society. So if we would better connect producer with their own products, if, for example, the products after the end of use would return on their courtyard and responsibility would be theirs, then believe me that these products would be totally differently designed, would last longer, would be better repairable, and also the business models would look differently. So looking to extended producer responsibility, value retention, retaining ownership of the products, it's again something which is pretty much a must, which we have to, the avenue which we have to take in the future. You are also talking on your conference about digital opportunities, and I can just say that many of the circular economy solutions were known already decades ago, but many of them were not possible because we haven't had actually the instruments, and digitalization has allowed us to bring them much closer to producers and consumers, and has actually made, to a large extent, circular economy possible. Let me now lead you to something which we have developed in the Club of Rome and Systemic, where we ask ourselves a simple question. What would actually be needed to develop, to implement the high ambition of European Green Deal? And where are the major obstacles which we will meet that this will be difficult in practice? And we have identified 3 of them. The drivers the drivers and pressures are not sufficiently addressed. So going to the basics of the problem. Second, systemic perspective is not given good enough to guide decision-making. And finally, implementation is of course put at extra risk due to COVID, now the war of Ukraine and so on. So we have presented a system change compass. This would, by the way, need a 1-hour presentation, only the compass, but I will just give you a glimpse. And if you are interested, please go on our internet pages and look at the system change compass more in detail. So we have proposed 10 principles of change which are needed. So this is policy part, and we have then connected this system to which we have proposed 30 policy orientations to a real economy, where we do not talk about sectors, we actually talk about provisioning systems. And at the end, we have even identified, based on that theory, link to the economic policy creation and link to the real economic world,
champions, or if you want, the major investment opportunities for the future. So when we talked about redefining the socioeconomic system, this compass is actually talking about 10 redefinitions: redefining prosperity, redefining natural resource use, redefining progress, redefining matrix, redefining competitiveness, redefining incentives, redefining consumption, redefining finance, redefining governance, and finally, redefining leadership. Each of them has the story behind. Unfortunately, I don't have time to explain it to you. But then moving from that overarching system to this real world, to economic ecosystems, as I have mentioned, we have identified provisioning systems. So we have actually changed the logic. Humans are not there to serve the economy. Economy is there to serve humans. So let's look what are the needs of humans, and the resource-intensive needs are in the center of our attention. Why? Because they are actually those who are in the center also of climate change, biodiversity loss, and other problems. So there are many economic, there are many human needs like culture, like sport, which are not resource intensive. But there are 4 which are very resource intensive: nutrition system, housing system, mobility system, and daily functional needs system, everything you wear, computers, and so on. But more than that, then we have identified also resource-intensive systems which are not human needs, but are there to provide and be a link to enable the human needs, like the nature, which is helping us delivering those things, energy, which is not a human need, but it is essential for providing mobility, food, environment, and so on, circular materials, and finally, human intelligence, which it's best actually today expressed in the innovation and digitalization. All that, it's very much interconnected. And on the basis of that, we have then provided for each of those sectors the major investment opportunities for the future, where our attention should go if we would like to have sustainable future. So if I summarize, you have policy redefinitions, then you have provisioning systems, then you have investment opportunities, and all that linked to concrete policy proposals, which we have identified in the compass itself. But from that system change compass, which was really looking more to internal story, we also looked to the optic of what would need to and what would change if we would implement the European Green Deal in our international context. And one thing which is pretty clear is that the map of resource use still shows the shadows of imperialistic world, and that making our economies and societies more resilient and fair, it's actually our best defense against any future crisis. This is not opening new economic fronts which would be against anything and being against anybody on the markets. It is more about reassessing our values, rethinking our economies, and reducing our consumption, and in particular, resource use. Sometimes, not so few times, I have heard from my colleagues, we should not do that in Europe only. But my dear friends, standards and behavior patterns linked to current economic model were set exactly in high-income countries, and the benefits were reaped also by high-income countries. So we are ethically bound to show the world that we are willing and able to change a reality we created and to lead this essential transition. Of course, responsibility for the past, it's clear, but responsibility for future, it's indeed joint and common, and nobody has the right actually to go in a different direction. But for the future we must enter the untapped territories, which we haven't really touched in the past. I like to say, if we want to avoid extinction of elephants in nature, we must first extinct elephants in our rooms. And let me, for the end of my presentation, explain you which are some elephants in our rooms. So main blind spots in our policymaking and approach, and I will give you, I will present them on the climate change example, are these. First, lack of holistic simple system approach. So if you want climate people,
are looking to carbon emissions. They are not interested in questions like inequality, overconsumption, education, health, and so on, which is, of course, something which leads to trade-offs and future lock-ins rather to synergies and potential multiple benefits. And this is the problem. And today, if the climate people will not start to be more open-minded and looking to the overall picture, having this tunnel kind of vision, it's simply not the right approach. Let me give you one example. The Glasgow Breakthrough, you know that the last conference of UNFCCC was in Glasgow, announced that road transport, on road transport, aiming zero emission vehicles to be the new normal, accessible, affordable, and sustainable in all regions by 2030. If this will be the new normal, we will never solve the problem of the climate change. The real problem of the transport is that, or better to say human transport, is that our cars are, according to data, parked 92% of time. That 1.6% they are looking for parking, 1% they are sitting in congestion, and we are driving it 5%. And even when we are driving it, in an average 5-seater car, it's 1.5%, which means that the utility of the car is approximately 2%. So it's not enough to look only to one part of that transition. So you need to first look to how to reduce demand for car-based transport, reduce the overall mobility needs, for example, through remote work, modal shifts from cars to foot, bike, public transport, higher utilization of vehicles through sharing. Of course, what is also important, it's ensuring remaining vehicles are sustainable as possible. So electrification is indeed important, and circularity and maximizing the value of used materials, it's also very important. But it is not the only and sole answer to the challenges which we are facing. The second part is lack of going to the drivers and pressures, lack of resource perspective. This is a typical presentation of, so on the left-hand side, you have the renewable electricity generation. On the right-hand side, you have fossil-based. If you have the optic through GHG as we have it, then you can see that there is no-brainer that renewables are much better. But if you would go through material requirements, you see that the picture is the opposite. I'm not saying that we don't need the renewable transition, but we need to take into account that it is important to look also to some side effects of that transition, where we will put all the batteries, where we will put all the panels in 20 years or so. When we look to those policies through the nationally determined contributions and long-term climate plans, we found out that in built environment, in energy efficiency, it's 10 times more those kind of requirements than in resource efficiency, and in mobility 4 times more, which means that we have enormous space still to work on the things which are connected to the resource efficiency. And finally, the last thing are lack of demand side focus. So the whole policy attention today, also in the climate change, in our international efforts, is remaining focused on the supply side. So how to clean the existing production systems. But unfortunately, it is clear that this will not be enough. And even not only IRP, also the IPCC in the recent report was very clear. So we must simply stop ignoring the inherent wastefulness of our production and consumption. For example, it would be in vain to decarbonize the production of steel if this steel is used to produce underused cars, empty houses, which contribute to traffic and property market bubbles, but not to real social prosperity. So you need to look to overall questions. More fundamentally, demand side measures, consumption side measures get us also closer to essential questions of responsibility and equity, because currently in those environmental talks, we are losing the low-income countries. The only thing which they do is require more and more financial transfers from the high-income part of the world, because they simply see that we are not dealing with the problem who is actually over-consuming in the world. So I firmly believe that these commitments would need to be
would need to be complemented by footprint-based indicators and targets. So to conclude, science is clear, change is unavoidable. So some quotes, you might remember one of the famous songs from Doors, People Are Strange. We want changes, but unfortunately, when it comes to us, many times we simply don't want to change. The real problem, the essence of the problem lies in our economic model. Economic theory is based on the rational behavior of consumers and producers. So more we produce at the lowest possible price, the higher capital returns and the GDP growth, and the rest is more or less not important. Current market signals on our markets are leading to systemic social environmental imbalances. Imagine that you would enter your shopping center, take the things which you need, and go home. Shopping center would get broke, and the same is happening to nature if we are entering into nature and taking things for free. So our short-term rational behavior, it's actually leading to a longer-term irrational, something which Arto Pasadena very well titled in his novel, Charming Mass Suicide. So ambitious policies face an uphill battle. If the policy signal, if the signals on the markets are sending us in a direction which is actually not responsible via environment, while on the other hand, policy signals and regulators are trying to send us in other direction, it's creating just a lot of confusion on the markets. We are facing a lot of intense lobbying by companies who fear to lose the profitable markets. So it's really time to stop signaling to producers that destroying capital is free of charge. And it's in a way totally irrational to ask consumers to behave more responsibly, but if they want to behave more responsibly, they have to pay more for the car, pay more for the food, pay more for the house, and that's it. And if we don't change that kind of signals on the markets, of course, it will be a hard time to do anything serious for our sustainable future. What would that mean in policy terms? Redefining consumption from owing to using, redefining production from mass sales to providing efficient functionalities, redefining core economic incentives such as taxation, subsidies, public procurement, and stop tolerating tax havens. Finance ministers should finally understand that they are not there just to keep the balances in budgets. They are there to steer the economies, integrating well-being as an objective across all policies, providing consistency among internal and external supply and demand-side policies, applying measures leading to fairer and more equal society and world, measuring sustainability with the life cycle perspective, harmonized across policy areas, which is also close to the topic of your panel now, activating all existing financial potential to enable transition, looking at innovation in categories of meeting human needs and providing functionalities rather than in categories of maximizing the output of production sectors. And I could continue. The role of industry and CSRD framework, recent IRP co-chair's biodiversity piece was very clear. It was published by Isabella Teixeira, my co-chair, and me, highlight 4 principles to reverse the biodiversity loss. Knowing your impact is the first, then planning together, growing with nature and valuing nature. But without knowing your impact, you can't do nothing. You have already forward-looking businesses which are recognizing the need to know its true impact. 2 are mentioned here. And the problems in the quality of sustainability reporting have, of course, knock-on effects. It means that investors lack a reliable overview of sustainability-related risks, and they are more and more publicly and loudly requesting to have an overview of sustainability-related risks. And at the end of the day, high quality and reliable public reporting by companies will, of course, help creating a culture of greater public accountability. So there has never been a better moment to move from the history of resource-driven imperialism to an era of responsible use of natural resources, mitigating fragility, strengthening preparedness and resilience. I hope we have learned that from the summer, from the Ukrainian war, that this is the way to go. And these are the last 2 slides.
Circularity, it's certainly not a new concept. It's the oldest concept on the planet Earth. Nature, it's a bioeconomy based on the principles of circularity. Nothing is lost, everything has its purpose. And the real question we have to answer is this one: do we agree that we humans are part of nature too? And if we would have problem by answering that question, my advice would be to seek for an advice from Hercule Poirot, since I'm sitting in Belgium. This is the proper choice. When he was once asked why he is speaking about himself always in the third person, he replied something like that: if one is such a genius like myself, it is very important to establish a healthy distance to himself. This is one of the challenges which we have to face. We simply have to take the responsibility which we have as the most intelligent inhabitants on the earth, which we have via the rest of the living beings, but also via the future generations. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, Mr. Potočnik. You've really set up the scene for our panel wonderfully. You gave us so many information about how we act unsustainably. I have to say that listening to you, I am a moderate pessimist, because we are so far away from achieving sustainability. But obviously, as you said, we have problems in economic and institutional systems. So I think we, if nothing, achieved circularity in talking about what we have to do. But it seems that we are missing the first step all the time. So who is the institution or someone who has to make this first step? Because it's definitely not going to be business. Business will only do something if it gets clear information, yes, about it. It is certainly the policy space which should lead, but there are tasks also for the business, and they have to be aware that cleaning and making their production site more efficient, it's a must. That is their job, and their job is not also to very proactively lobby against some things which in good direction the policymakers will do. But my advice to you as a moderate pessimist would be stay optimist. There is one good reason why you should stay optimist, because optimists live longer and better. Okay, thank you so much. Thank you. I hope that you will have a few minutes to stay with us, but I would like to move on to our panel. Thank you so much. I can conclude that from what you told us, that the first step is knowing our impact. We obviously have to see how to better measure and report. So the topic of our panel will be reporting about sustainability. Thank you again. Ja ću sada preći na hrvatski jezik, s obzirom da je naš panel uglavnom dolazi iz Hrvatske, i htjela bih pozvati moje današnje sugovornice, a to su Karla Alfier, Dea Demić, Ana Marija Boromisa i Nikolina Kolarić. Pa evo, molim vas da mi se pridružite. Karla je voditeljica, menadžerica u poslovnom savjetovanju u EY Croatia, znači EY Hrvatska. Pravnica je koja radi na usklađivanju i pravnim pitanjima na projektima za klijente privatnog i javnog sektora sa fokusom na održivost. Pomaže klijentima u usklađivanju s relevantnim obvezama koje proizlaze iz regulatornog okvira za financijski sektor iz područja održivosti. Ana Marija Boromisa, doktorica je znanosti, doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, magistrirala je na europskim studijima u Poljskoj. Inače je diplomirana inženjerka elektrotehnike sa našeg fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radi u Institutu za razvoj i međunarodne odnose od 1996. godine, gdje je voditeljica Odjela za međunarodne ekonomske i političke odnose. Bila je članica Hrvatskog energetskog regulatornog povjerenstva, Upravnog odbora IRMO-a,
i predsjednica Znanstvenog vijeća IRMO-a. Bavi se istraživanjem politike, ekonomije, energetike i okolišne ekonomije, upravlja projektima, objavljuje radove, sudjeluje na konferencijama te predaje na poslijediplomskom studiju na Fakultetu političkih znanosti. Nikolina Kolarić, direktorica je odjela za procese održivosti koji predvodi procese implementacije održivosti u svim segmentima i procesima Hrvatske poštanske banke. Znanje je stjecala karijerom u financijskom sektoru te obrazovanjem na interdisciplinarnom magistarskom studiju na PMF-u gdje je studirala fizikalnu geografiju i geoekologiju. Karijeru u financijskom sektoru započela je prije 17 godina, radila je kroz mnoge odjele što je dalo iskustvo u stvari da prepoznaje međuodnose prirode i okoliša i da zapravo nauči i segment upravljanja. Dea Demić sa nama je nenajavljeno, s obzirom da je evo bila ljubazna da uskoči kao predstavnica korporativnog sektora umjesto kolegice Tarnik iz HEP-a koja je u zadnji čas morala odustati. Dea nam dolazi iz Jadran-Galenskog laboratorija, znači JGL iz Rijeke, gdje je voditeljica korporativnih komunikacija, zadužena je za korporativno izvještavanje o održivosti te godinama predvodi tim koji izrađuje JGL-ov izvještaj o održivosti, pa će nam nešto reći o tim iskustvima. Evo, bez obzira što je zapravo naša tema standardi izvještavanja, ja bih možda ipak pitala imate li kakav dojam na ovo što smo čuli od doktora Potočnika, nekakvi dojmovi ili nešto što vam je posebno zapelo za oko, odnosno uho? Bilo tko? Pa evo, mogu ja reći da gospodin Potočnik je vrlo plastično izložio probleme s kojima se mi suočavamo ne samo u poslovnoj zajednici, već i van nje, da društvo u cjelini, i naglasio je stvarno važnost koliko bismo trebali zapravo smanjiti upotrebu resursa i cijelu tu kružnu ekonomiju koja mislim da kod nas i dalje nekako se o njoj priča, ali nije dovoljno naglašena, pogotovo mislim da je poslovni sektor, odnosno privatni sektor ne uzima u obzir. Da, i ono što sam zapravo i ponovila, ali što je u stvari jedna od njegovih posljednjih poruka, da je prvi korak u stvari da prepoznamo svoj utjecaj. Vidjeli smo da je i kod kreatora politika za klimu, odnosno spomenuo je kopove, prepoznao da se bavimo jednim uskim gledanjem na stvari i da nismo sposobni vidjeti širu sliku, odnosno cijelu sliku, i da je ono što nam nedostaje prepoznavanje vlastitog stvarnog utjecaja, a ne samo ovih nekih uskih segmenata. I kao posljedica se nameće činjenica da zaista izgleda da trebamo početi izvještavati više, jer će nas to natjerati da mjerimo više, pa da onda upoznajemo sebe bolje. Pa evo, Karla, možda par riječi o tome što zapravo sadrže ovi okolišni standardi smjernica za izvještavanje EFRAG-a, odnosno takozvanih SRS smjernica, ako nam možete kratko izložiti. Pa što se tiče ekoloških standarda, znači oni su zapravo fokusirani, odnosno podijeljeni na 5 glavnih tema koje u principu koreliraju sa EU taksonomijom, odnosno sa ciljevima okolišnim EU taksonomije, tako da se zapravo vrlo su povezani s njome i sa samom uredbom koja je zapravo za financijski sektor, znači je propisana, odnosno SFDR. Primarne teme su ovdje klimatske promjene, zagađenje voda, morski resursi, bioraznolikost, ekosistemi i upotreba resursa i kružna ekonomija, o kojoj zapravo najviše govori sad gospodin Potočnik. I ono što je ovdje interesantno je zapravo disclosure requirementi, odnosno obveze izvještavanja vezane za okolišna pitanja su podijeljena na 50-ak različitih pokazatelja. Najviše je fokusirano na klimatske promjene, odnosno na prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena, tako da to zapravo pokriva 2 okolišna cilja EU taksonomije. Ono što vidimo zapravo kad čitamo sad ove standarde u usporedbi s nekim drugim možda standardima koji su do sada bili u upotrebi, tipa GRI standardi, TCFD, isto smjernice i slično, koji su zapravo poslužili kao temelj za izradu samih SRS-ova, je da
Ovdje imamo puno više zapravo konkretnih stavki za kompanije koje će morati koristiti samu direktivu, znači CSRD i standarde. Dakle, širi se nekako taj cijeli opseg izvještavanja. Podaci su donekle slični i primjerice kad uspoređujemo zahtjev za izvještavanje o klimatskim promjenama sa GRI-ovim smjernicama u principu od 302 i 305 standardi, znači koji se tiču energije, upotrebe energije i za potrošnje energije i samih emisija, ima dosta poklapanja, međutim, puno su širi, znači SRS-ovi. I dosta je ovih dijelova koji traže zapravo da se objasni na koji način kompanija pristupa samom i Pariškom sporazumu, na koji način je postavila svoje ciljeve i zapravo se traži između ostalog da se konkretni ciljevi, odnosno targeti nekakvi za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama jasno naznače. Ide se korak dalje, tako da se u principu traži od kompanija da povežu sa svojim nekakvim financijskim pokazateljima svoje buduće ponašanje, odnosno te targete, inicijative, strategiju i slično. I to sve skupa zapravo postavlja dodatne obveze u jednu ruku. S druge strane, mislim da to može motivirati kompanije da onda promisle prije nego što krenu pripremati report. Znači, u samoj sad pripremi za novu regulativu trebalo bi razmisliti na koji način se može polako i pripremiti i ono što je kod nas zapravo relativno rijetko je da kompanije idu u cjelovite i strukturirane strategije dekarbonizacije. Ono što vidimo vani je zapravo dosta kompanija već to ima implementirano ili sada stvarno rade na velikim projektima tog tipa. Kod nas je to dalje u začecima ako uopće i postoji. Ok. Dakle, ono što iščitavam iz ovoga što ste mi rekli je u stvari da smjernice pokušavaju kompanije natjerati da sa izvještavanja o stanju ili o pojedinačnim projektima se budu prisiljeni se prebaciti na onaj strateški dio, znači da se pomakne promišljanje o utjecajima korak ranije u poslovnim procesima, dakle na onom nekakvom dijelu poslovnog planiranja, što do sada, kao što ste vi rekli, a to je i naše iskustvo, je prije iznimka nego pravilo. Dotaknut ćemo se i kompatibilnosti sa EU taksonomijom, ali spomenuli ste dakle poveznicu sa financiranjem, odnosno sa financijskim aspektima, pa mi je logično da evo postavim pitanje kolegici Kolarić koja dolazi iz banke. Banke su vrlo, ja bih rekla naglo, možda ne iznenadno, ali na velika vrata ušle u temu održivosti sa ovim novim paketom, dakle za održivo financiranje koje je Europska komisija objavila, gdje su banke zapravo postale na neki način središnji igrači u poticanju održivosti. Pa ako nam možete reći na koji način se osjećate izloženi ovom novom paketu, koje su to nove obveze koje vi kao banka prepoznajete i u konačnici na koji način se odnosite prema standardima izvještavanja i kao korisnici standarda, ali i kao obveznici izvještavanja. Dakle, tu ste u dvostrukoj ulozi. Jesmo, da, mi smo tu u dvostrukoj ulozi i ono što bih naglasila da je to jedan vrlo, vrlo opsežan set regulatornih obveza koji su pred nama. Ono što je bitno, a mislim da je to dobro i gospodin Potočnik argumentirao zapravo i naglasio u pozadini cijelog ovog predavanja je da što nama zapravo govori regulativa. Neću sad nabrajati kratice jer nećemo biti produktivni, nego regulativa nam daje okvir da nešto moramo. Znači moramo ovo, moramo ono. Kad se nešto mora, prirodno je da se u pojedincu javlja otpor prema tome, pa prema tome i u društvu i u onima koji bi trebali provoditi te promjene. Zašto bi mi ovu regulativu trebali smatrati nečim što bi možda mogli htjeti i ne kao samo financijski sektor, nego i kao društvo, je činjenica da se klimatološke promjene više ne događaju tamo negdje daleko. Ne događaju se u Americi, u Indoneziji, u Japanu, događaju se tu, događaju se u Hrvatskoj, nekoliko kilometara od Zagreba i imaju jako, jako veliki utjecaj na gospodarstvo, na ekonomiju, na pojedinca, na stabilnost društva. I uloga financijskog sektora i bankarstva u klimatskoj tranziciji je iznimno bitna. Bitna je zato jer imamo tu moć i priliku kroz ovaj regulatorni okvir da zapravo usmjeravamo tokove kapitala prema održivim djelatnostima. Prvo da prepoznamo koje su to održive djelatnosti, koje su to gospodarske grane koje želimo i možemo i trebamo financirati i podržavati, a onda da prepoznamo i one koji možda ne bi bile više neki poželjan partner u smislu financiranja.
Tu dakle profit nije primarna i temeljni cilj i temeljno načelo, ali naravno kad se to kapitala usmjerava u održivost ima apsolutno pozitivni utjecaj na kružnu ekonomiju. Banke se konkretno pripremaju, mogu se složiti zapravo s Karlom da neke stvari ostaju u teoriji, međutim ja mogu iz perspektive i s aspekta Hrvatske poštanske banke reći da trenutno radimo jednu jako dobru vježbu, a to je procjena materijalnosti. Što to znači? Znači da mjerimo utjecaj kako banka utječe na okoliš i okolinu i kako okoliš i okolina utječu na banku. Tu ćemo postaviti jako dobre temelje razumijevanja da steknemo ekspertizu unutar banke, dakle unutar sustava koja će nam pomoći da razumijemo što zapravo mi tražimo od naših partnera, od corporate klijenata. Što znači izračunati opseg 1, opseg 2, opseg 3. Mislim da ćemo doći do jednog momenta spoznaje gdje je edukacija iznimno bitna, gdje je bitno da dijelimo informacije i da postižemo veću razinu svijesti u svim društvenim instancama. Osim procjene materijalnosti, obveze nefinancijskog izvještavanja će nas dovesti do toga da transparentno izvještavanje gdje mi uzimamo u obzir klimatološke rizike je mandatorno. I bez obzira što je taj set regulative, što je bio od prošle godine 2000 stranica, sad je 4000, može nas usmjeriti da ostvarimo ciljeve održivosti za dobrobit, neću reći budućih generacija, nego mi sad trebamo reagirati. Tako da bez obzira što je obveza, mislim da mora postati i htjenje i da je jedan veliki zadatak pred nama, a to je uključiti klimatološke rizike u profil rizičnosti banaka. Ne samo banaka, nego i drugih normalno financijskih institucija. Prvo što će nas, neću reći prisiliti, nego potaknuti na to je upravo regulatorni okvir i ja ga osobno ne smatram kontekstom obveze koja je neko moranje, nego nešto što treba postati želja da svi sudjelujemo i da budemo ta promjena. To bi ovako kratko bilo, a da nabrajam regulativu, kažem, nema smisla. Ok, znači u ovom trenutku, ako sam dobro shvatila, banka se primarno bavi jačanjem vlastitih kapaciteta i razumijevanjem vlastitog utjecaja, što je prvi korak u kasnije, znači, postizanju dovoljno kompetencija da je u stanju evaluirati i utjecaje, odnosno razinu održivosti korporativnog sektora koji će pristupati. Pa rekla bih da smo ovaj prvi dio otprilike zadovoljili, obzirom da imamo dediciran tim za to, tako da ekspertizu u tom području imamo. Prvi korak je da svi razumijemo što moramo raditi, a onda da to podijelimo s ostalim kolegama, da i oni razumiju zašto to radimo. Treći korak je da postignemo da svi to želimo odraditi. Tako da operativno mi smo detektirali za banku novih 70 poslovnih domena koji proizlaze iz ove 3 ključne stvari koje sam nabrojala, a koje kad se operativno krenu razrađivati su iznimno procesno složene. I kad su procesi složeni, oni nisu neizvedivi, ako naravno postoji volja, želja, odgovornost, adekvatna okolina, podrška menadžmenta i ovaj holistički pristup cijeloj priči koji je gospodin Potočnik rekao je iznimno bitan. I mislim da to postaje bitno i u privatnom segmentu, ne samo u poslovnom, nego i u privatnom. Hvala. Maša, Nikolina je spomenula scope 1, 2 i 3, pa možda samo da razjasnimo ili da osvijestimo izazovnost pristupa, dakle opet se bavimo klimom, iako je dr. Potočnik naglasio da je naša resursna neodrživost jednako kritična, odnosno da imamo krizu resursa kao i klimatsku krizu, no na neki način je ipak klimatska kriza bolje regulirana i bolje u ovom trenutku nametnuta korporativnom sektoru, pa su tako i ti spomenuti skopovi, pa bih voljela da nam protumačiš što oni zapravo nose i u kojem, i ono što bih htjela evo da nam rastumačiš razliku između klimatske i ugljične neutralnosti, jer se jako puno u literaturi, a i korporativni sektor je počeo raditi razliku i samo deklarirati se prema ugljičnoj neutralnosti, pa može da nam kažeš što to zapravo znači, što podrazumijevaju scope 1, 2 i 3 i koja je razlika između klimatske i ugljične neutralnosti. Hoćemo ostati 2 tjedna ovdje. Ovako, dakle, ja bi pokušala kratko to
nekako strukturirati. Europska investicijska banka, naravno, je razvila metodologiju za izračun ugljičnog otiska i onda taj izračun ugljičnog otiska je u tehničkim smjernicama za klimatsko potvrđivanje infrastrukture u financijskom razdoblju 2021-2027 postao standard u kojem se potencijalni korisnici evropskih sredstava moraju objašnjavati između ostalog kako će ispoštovati načelo nenanošenja bitne štete. Dakle, kroz jednu metodologiju koja je opisana u bankinim dokumentima su pokušane obuhvatiti i klimatska neutralnost i izračun ugljičnog otiska i opis načela nenanošenja bitne štete. Sad, u toj metodologiji je su definirani ti scope 1, scope 2 i scope 3, u kojih je scope 1 emisija ekvivalenta stakleničkih plinova, zapravo jedino što je onako izravno i dosta jasno definirano. Dakle, to su one emisije koje poduzeće, odnosno njegova postrojenja, direktno stvaraju. Sad, scope 2 su neizravne emisije, dakle to je energija koju kupujete i ono što koristite, ali niste direktno proizveli. A scope 3 je ono sve ostalo što je povezano sa vašim poslovanjem, tipa ako imate prodajni centar, pa kako vaši klijenti dolaze u taj centar. I sad, kako ćete vi to izračunati da bi to bilo relevantno? Da li je neko došao sa električnim autom ili sa dizelom i sa tom dizelom iz 56. nekim oldtimerom ili je došao s biciklom, to ćete vrlo teško znati. A pogotovo izračunati gdje je on to na tanko i sa kakav je ugljični otisak onda tog procesa. Ali taj proces, ja bih rekla, u neku ruku ima smisla da prepoznamo onog slona u sobi koji je gospodin Potočnik govorio, da razmislimo, da to pokušamo nekako staviti na papir. Ako je to cilj igre, dakle da osvijestimo svoje ponašanje, kako naše odluke djeluju na ponašanje naših klijenata, onda smo možda na dobrom putu. A naravno da to neće biti točno. Ako dopustimo da to tako netočno bajslamo u beskonačnosti, onda smo napravili nekakve administrativno opterećenje, što neko košta, neko izmišljava nekakve brojke i apsolutno nema nikakvog smisla. I sad tu dolazimo do ovog drugog pitanja odnosa ugljične neutralnosti i klimatske neutralnosti. Dakle, u tim istim tehničkim smjernicama se kaže kako se mora za svaki projekt, odnosno infrastrukturu, definirati da li je bitno doprinosi, odnosno ne šteti klimatskim promjenama i to se radi kroz nekoliko koraka. U prvom koraku moramo odlučiti da li se mora računati ugljični otisak ili ne. Sad, ne mora se računati za ograničen broj infrastrukture, a u principu za sve moramo. Pa to ajmo reći da smo apsolvirali, pa onda se vraćamo na te upute Europske investicijske banke kako ćemo to računati. I onda u tom sljedećem koraku mi možemo odabrati opsege koji su nam relevantni. Dakle, tu imamo neke stupnjeve slobode da odredimo do kojeg opsega ćemo ići i isto tako imamo neke stupnjeve slobode da kažemo koje vremenski razdoblje ćemo uzeti u obzir. Ako radimo nešto što je vrlo kratkoročno, onda ne moramo razmišljati o tome što će biti 2050. kad moramo biti klimatski neutralni. Ali ako imamo gradimo nekakvu infrastrukturu čiji je životni vijek duži od toga, onda moramo uzeti u obzir da zgrade će biti nulte emisije do 2030. i da sve ti zahtjevi postaju sve strože sa vremenom. Sad, u tom odabiru vremenskog opsega za koji ćemo računati imamo određene stupnjeve slobode, a onda s tim nam ovise i rizici od klimatskih promjena na koje se moramo prilagoditi. Sad, ako je razdoblje naše infrastrukture duže od 5 godina, onda moramo računati i sa promjenom buduće klime koje će se desiti u tom razdoblju. Sad je tu dodatna kreativnost onog ko to radi, koju će klimatsku projekciju uzeti u obzir. Da li ćemo pretpostaviti da će svijet biti dobro mjesto i da ćemo svi poštivati Pariški sporazum, pa da će te klimatske promjene biti vrlo ograničene do 1,5 stupnja do kraja stoljeća, ili
ćemo misliti da smo grozni i da će se desiti onaj katastrofični scenarij sa koncentracijom većom i da to ide sve eksponencijalno. U tom slučaju naši zahtjevi, naše prilagodbe moraju biti puno stroži. Dakle, mi moramo biti puno prilagođeniji. Naše sve kuće moraju izdržati pijavice i potope i odteretni kanali moraju biti jako veliki i to će biti jako skupo. Sad, ko smo mi da to odlučimo kako će se svijet ponašati i koja je relevantna projekcija, jel možemo biti ugljični neutralni u sljedeće 2 godine, a onda klimatski neutralni 2050. To je sad neko pitanje koje, ja mislim, ne možemo odgovoriti danas, a možda će nam trebati malo više da uopće shvatimo koje su sve podpitanja o kojima bismo trebali razmisliti, pa što možda objašnjava ovo povećanje opsega uputa i smjernica i standarda koji su narasli u zadnje vrijeme, što ne znači da smo mi puno pametniji i da ćemo se ponašati i mijenjati svoj ekonomski model. I ja bi se zapravo s jedne strane iskreno brine ova uloga banaka u procjeni što je održivo, a što nije. S jedne strane imamo dobro iskustvo da banke otkrivaju korupciju i tu su nekakvi pas čuvar, ali baš da povjerimo bankama da za sve budu takvi. Ja sad imam potrebu komentirati. Može ovako, ja mislim da banke ne mogu biti jedini odgovorni dionik u cijelom tom procesu, ali da mogu imati jako veliku ulogu, da, slažem se, nismo babe Vange i Nostradamusi da možemo predvidjeti da li ćemo mi zaista ostvariti ciljeve iz Europskog Green Deala, ali da možemo ocijeniti da li je neka djelatnost održiva ili ne i kakav će imati utjecaj na okoliš i okolinu u nekoj doglednoj budućnosti temeljem podataka koje nam pružaju ti dionici, da, to možemo. Ali tu se vraćam na onaj početak gdje kažem da je jako bitno imati ekspertizu u tom dijelu, da je bitno imati pokretače promjena, da je bitno razumjeti zašto nešto vrednujemo, evaluiramo, da je bitno da znamo da naši poslovni partneri znaju zašto sad tam računaju nekakav opseg 1, zašto je bitno kak je kolega došao na posao, zašto možda netko ne može biciklom pa mora autom i tak dalje. To je jedna vrlo duboka priča i ja tu banke vidim i ovo je iznimna prilika da banke promijene reputaciju, ja bih rekla. Jer sad ste sami dobro naglasili, nas ljudi jako vole kad dajemo kredite, sad ću se plastično izraziti. Kad dođe prva rata, nismo više omiljeni. I ovo daje jednu novu perspektivu da banke imaju novu svrhu i da dobivaju novu ulogu na tržištu, ali potrebno je vrijeme da to zaživi kao nekakav standardni modus operandi, standardni proces. I osim što je to prilika, ja sam, obzirom i da radim taj dio posla, čvrsto uvjerena da može imati pozitivni utjecaj i da promjena ide od pojedinca. Ako to uspijemo dovesti na razinu neke kolektivne svijesti, bar našeg bližeg kolektiva, mislim da je promjena neizbježna. I tu nastojim biti zaista ne utopijski mindset, pa ajmo sve divno krasno, ne, nego realno. A dotaknut ćemo se vjerojatno do kraja razgovora tog realnog segmenta, da znamo gdje smo sad, da si zapravo kažemo istinu. Ali kad znamo istinu, onda znamo što trebamo dalje raditi. Hvala Nikolina. Ja bih samo prokomentirala da je zašto je Europska komisija krenula u ovaj paket za održivo financiranje, zato što je postalo jasno kroz desetljeće nagovaranja korporativnog sektora da bi trebao ulagati više u teme održivosti, prepoznavanje u stvari da u konačnici tvoj uspjeh ovisi o tome imaš li sredstva za investiranje, a o tome odlučuju banke. I u stvari je ovo pritisak ili pokušaj pritiska da banke u svojim procesima integriraju teme održivosti, ali to ne znači da će banke u konačnici određivati jesmo li održivi ili nismo. Mislim da ćemo na kraju to morati odlučiti svi sami zajedno kad vidimo koliko smo uspješno postigli ove ograničenje povećanja temperature. Doktor Potočnik je također spomenuo da se na kraju svodimo na osobnu odgovornost, pa je onda evo red da pitam Deu kako kompanije se snalaze u cijeloj ovoj priči, ali prije nego što pitam Deu, samo bih napomenula da smo i dalje
dakle na slajdu i da možete postavljati pitanja. Katarina mi pokazuje da već imamo neka pitanja, pa evo slobodno postavljajte. Ja ću pogledati što ste pitali nakon što dam Deji priliku da nam kaže o svojim iskustvima izvještavanja o održivosti u JGL-u i što znače nove smjernice, odnosno ovi novi zahtjevi koji su zaista puno ja bih rekla snažniji, odnosno puno više zahtijevaju da se kompanija i strateški određuje prema ovim temama, pa kako će se to odraziti na JGL, jeste li spremni? Da, pa mislim da zapravo nikad nisi dovoljno spreman, ali kad imaš nekakvu povijest i izvještavanja i promišljanja o održivom razvoju već dugi niz godina, da je utoliko lakše. Dakle, mi smo počeli izvještavati 2006. godine, a nekako živimo u tom nekakvom dop analizama i generalno ugrađivanjem, preispitivanjem modela poslovanja, rekla bih od samog početka. Tako da ono što je ključno i mislim da ste vi, Nikolina, to naglasili, jest integracija zapravo ovih paradigmi na vrh, odnosno u sam management kompanije. I tu, evo, mislim da mi koji radimo u JGL-u imamo privilegiju da naprosto se sada trenutno klimatske promjene naprosto postaju jedan od trendova koji postaje dio naše strategije, dugoročne strategije. Dakle, imamo 3 trenda kojim ćemo promišljati od danas, odnosno od prije godinu dana pa unaprijed 5 godina. Koliko god je ta dugoročnost poslovanja i planiranje takve vrste sada već neodrživa, u smislu imamo stalne promjene od covida preko sada energetske krize, ratnih sukoba, inflacije i ostalog, tako da ta dugoročnost poslovanja nam nekako bježi sad već. Ali u svakom slučaju ugrađivanje ovih postulata i promišljanje od strane vrha kompanije je ključno. Naprosto i onda ona kada se ugradi odnosno kada je dio vrha i promišljanja strateškog, može doprijeti do pojedinca. U suprotno ne ide. U suprotno se bavimo inicijativama, raznim aktivnostima koje su lijepe i koje naprosto doprinose možda više onom PR-u koji smo rekli da opet nije dio ove priče, da možda ne bi trebao biti. Jer kad govorimo o izvještajima o održivom razvoju, tu ste vi, Mirjana, nama, naravno, mi smo izvještavali smo i po GRI 3 smjernicama, po GRI 4, po standardu, sada dolaze nove smjernice, ali naprosto vi kao dionik, jedan od naših dionika HRB-SOR, nas je uvijek tjerao upravo ka promišljanju kako ugraditi zapravo ono što radimo u same strategije i kako na neki način kontinuirano promišljati na dugoročne staze. Jel? Tako da izvještaj o održivom razvoju mora biti jedno ogledalo, ja ga zovem, sa svim pozitivnim i negativnim stvarima koje naprosto kompanija jest. Jel? I onda kad staviš to na papir, kada vidiš zapravo da neke ciljeve možda nisi realizirao, da su nam nedostižni, promišljaš što ti u toj godini dana unaprijed treba da se pomakneš na tom području. Tako da, evo, ja zaista mislim da nama to dugoročno izvještavanje nam na neki način olakšava sve ove nove zahtjeve koji su pred nama. Jel? Neće biti lako, ali nekako mislim da moramo ove priče pretvarati u prilike. Naravno da su izazovne, ali na neki način nemamo, naravno, svima nam je jasno da nije više 5 do 12, nego da sad to vrijeme brojimo u sekundama. Mi smo ostalom u Rijeci smo neki dan imali vrlo opipljivu situaciju kada su ogromne poplave zapravo u kratkom vremenskom razdoblju zahvatile grad. Tako da naprosto je to nešto što nam je svima sada onako je pred nama ovdje. Mislim da je edukacija koju smo isto sad već u nekoliko navrata spomenula zaista ključna, pa i ovaj dan danas i ovaj dan jučer kojeg smo imali. Lijepo je što širimo interno isto tim koji se ovim bavi i koji je naprosto ima energije i želje da neke stvari pomaknemo. Meni osobno uvijek su drage te nekakve inicijative koje interno u kompaniji provodimo, a koji zaposlenici prihvate i šire dalje. U tim nekakvim koncentričnim krugovima nastoje pričati priču i o štednji vode, i o štednji energije i u svojim domovima i kod svojih prijatelja i tako nekako ta edukativna sfera postaje ipak jako, jako važna i ključna. Jer slično i sa našim dobavljačima. Mi sada imamo
veliki izazov da zapravo te nekakve politike koje već godinama provodimo zaista preispitujemo i kod naših partnera. Dakle, da to nije deklarativno. Herbstor, odnosno vi, Mirjana, na čelo nam uvijek tu dajete da ta deklarativnost zaista je lijepa i sve je to lijepo PR-ovski na papiru, ali ajmo zaista vidjeti što doista radimo i što su koraci kada naprosto prepoznamo kod naših partnera da nije u skladu sa nekakvim postulatima koji su nam bitni. Tako da, evo, izazovno je, ali vjerujem da će tu biti lijepih prilika i da želimo se mijenjati. Gospodin Potočnik je rekao da klima se mijenja, da li smo mi spremni ili činjenice da možda i nismo. Ja bih rekla da mi u JGL-u zaista jesmo, evo. Hvala, Deja. Evo, iz komentara ovdje na slajdu je jasno da u stvari su ljudi zbunjeni, odnosno frustrirani zbog velike količine nove regulative koja dolazi i nesposobnosti da u stvari jasno sagledaju što to u budućnosti nosi, odnosno na koji način ćemo to primijeniti. I ja bih samo napomenula da mi kao organizacija organiziramo, započeli smo prije ljeta, a nakon ove konferencije nastavljamo redovne susrete i razgovore na temu konkretno ovih smjernica, prolazimo kroz standarde jedan po jedan i imamo interne razgovore, odnosno rasprave o tome što to zapravo znači za kompanije i na koji način smo razumjeli ili nismo neke dijelove standarda, s obzirom da se radi o vrlo kompleksnim tekstovima. Ali evo, zamolila bih Karlu da nam možda pojasni što je to zapravo toliko novo u standardima u odnosu recimo na GRI izvještavanje, koliko će se morati kompanije prilagođavati ili mijenjati u tom procesu izvještavanja i kakve veze uopće ima izvještavanje sa EU taksonomijom, kako su te dve stvari povezane? Pa evo, prvo što se tiče EU taksonomije, kao što sam rekla, zapravo okolišni ciljevi EU taksonomije koreliraju sa temama koji se tiču okoliša u samim novim standardima, tako da je to nedjeljivo povezano i cijela ideja je i Sustainable Finance regulative i cijelo regulative na temelju Green Deala, zapravo da se sve skupa poveže i da znači kompanije s jedne strane izvještavaju što rade i u kojem smjeru se kreću, koje nekakve inicijative planiraju usvojiti ili su već usvojile i provele, a s druge strane onda da prvenstveno investitori, institucionalni investitori zapravo da imaju dovoljan set podataka i to prvenstveno usporedivih i jasnih podataka kako bi mogli donositi kasnije odluke o ulaganju, znači u zelenije ili manje zelene ili kakve god kompanije, ali da se to donekle može razlučiti, što do sad nije bio slučaj. Jer sad svi znamo da nefinancijsko izvještavanje zapravo je bilo vrlo neuređeno kao takvo, tako da su u biti subjekti izvještavali ili kako su htjeli nekakve, znači manje informacije ili po GRI-u ili po nekim drugim standardima, metodologijama, tako da sve skupa je bilo dosta neusklađeno. Ideja je da ovi novi standardi donesu jednu dozu usklađenosti, što je sad neminovno, mislim, generiralo puno brige oko toga hoće li se to uopće moći i kakvi su to sad novi zahtjevi. Kad smo uspoređivali nove standarde sa prvenstveno GRI-em, jedan cijeli set podataka tu je isti koji se traži. Tako da dobar dio kompanije, evo kao i JGL koje zapravo izvještavaju već preko desetljeća, neće imati toliko problema, više stvar možda konteksta i načina na koji će se sad izvještavati, zato što GRI je tražio isto management approach da se izvijesti, međutim vrlo često bi to kompanije taj dio ili zanemarile, s obzirom da nije bilo obvezno i da nije bilo revizije, onda je tu bilo jako puno prostora za manevar. A sada se to zapravo gubi. I tu mislim da je najviša panika, što s jedne strane je apsolutno razumljivo, s druge strane mislim da je stvarno potrebno uz ovu edukaciju zapravo međusobno surađivati i razgovarati o svemu ovom. Tako da inicijativa koju ste vi pokrenuli u Herbstoru je odlična, gdje se stvarno počelo razgovarati o tome što novi standardi donose i na koji način će se trebati izvještavati o njima, ali isto tako na jednoj široj društvenoj, odnosno gospodarskoj razini, rekla bih, je potrebno isto da subjekti, pogotovo iz sličnih sektora, uđu zajedno, sve to skupa i vide koji su nekakvi zajednički izazovi. Jer ako će svatko biti sam, mislim, regulativa kao takva je ogromna. I radi se stvarno o stotinama stranicama i dok se sve to prođe i dok se uđe u to, mislim, svatko može to tumačiti na svoj način. Puno je lakše kad se zajedno nekako ujedinimo i kad vidimo koji je najbolji način za to sve riješiti. Nije nemoguće, daleko od toga, ja sam optimist po prirodi, pa je meni onda ovo prilika zapravo da kompanije to stvarno vide da ok, svi nekako kreću od izvještavanja kao prve točke, a zapravo bi trebala biti zadnja. I onda
nije ni to loše, jer onda u principu kad dođemo do izvještavanja, kad vidi da nema toliko toga za izvijestiti, da puno toga fali, onda kreće od prve. Onda zapravo, kao što rekao, ideja kreće tu ideje za prilike. I ajmo vidjeti što možemo promijeniti i što trebamo zapravo implementirati, što nam fali. Ono što mislim da je dobro zapravo kod ovih standarda je da zapravo svaki od okolišnih tema u prvom dijelu ima jedan dio koji se tiče i same strategije, što je jedna od zapravo glavnih odrednica općenito SRS-ovanih. Znači, treba izvijestiti o tome koja je strategija za pojedinu temu, koji su nekakvi akcijski planovi, što se do sad učinilo, koje su inicijative, pa isto tako, pogotovo u, recimo, segmentu klimatskih promjena, bitno izvijestiti koji je potencijal zapravo financijskih efekata i zbog klimatskih rizika, znači bili oni fizički ili tranzicijski, ali isto tako koje su tu prilike, opet izraženo kroz nekakav financijski aspekt. Tako da tu se motivira kompanije da stvarno krenu u analizu ne samo banke, za koje je definitivno ključno da zapravo u kreditne i u biti proces rizika provedu ove sve klimatske rizike, da se zapravo integriraju svi ti novi, nazovimo ih, rizici, ali to je isto tako bitno i za kompanije. Da one same vide na koji način klima i klimatske promjene i općenito okolišni rizici zapravo utječu na njih i kako oni tu sad mogu nastupiti i kako mogu pomoći zapravo. Ok, znači, umjesto da se brinemo o tome šta nose standardi i o čemu trebamo izvještavati, trebamo se vratiti korak natrag i pogledati sebe. I ovo što je rekao Potočnik, znači prepoznati gdje su naši utjecaji, što možemo činiti po tim utjecajima, a onda ćemo kasnije lako o tome izvještavati, pa i primjenom standarda. A upravo to, mislim, nije nikad lako, pogotovo kad su ovako... Lakše. Lakše je. Ok, lakše. Kompleksni su standardi, mislim, od toga ne možemo pobjeći, ali kompanije koje već dugi niz godina prate neke podatke, bit će im definitivno lakše. One kojima će ova obveza tek stupiti na snagu kao obvezna, će biti naravno teže, ali postoje iskustva koje se mogu dijeliti. Ono što treba isto tako reći je da su standardi još uvijek u draftu i da je tijekom ljeta bila javna rasprava i da sada EFRAG-ova radna skupina, a jedan od njih je, znači jučer je govorila doktorica Mora koja je članica skupine, a danas će također na sljedećem panelu govoriti još jedan član radne skupine. Ono što smo saznali u pripremnim razgovorima s njima je da će se standardi još revidirati, da je jako puno primjedbi bilo upravo na opsežnost standarda i na činjenicu da je, za razliku od GRI-a, kod ovih standarda svaki pokazatelj relevantan, odnosno da se kompanije moraju referirati na svaki pokazatelj i dokazati da nešto nije relevantno ako nije, što je u stvari prepalo, što je zapravo najkompleksniji dio cijele priče i zapravo je dovodilo u mogućnost da ti izvještaji na kraju sadrže više stotina stranica, tako da izgleda ipak da će se taj aspekt mijenjati i da će se smanjivati broj pokazatelja na koje će kompanije morati izvještavati, što je dobra vijest. Ali još je jedna dobra vijest, nemojte zaboraviti da su smjernice, da imamo još jako puno vremena za razumijevanje i prilagodbu, jer one stupaju, znači direktiva pa onda i smjernice po novim rokovima stupaju na snagu tek 1.1.24. za kompanije koje su već sada obveznici po staroj direktivi, što znači da ćete tek u 25. raditi izvještaj po ovim standardima, a za nove, znači za velike kompanije koji nisu do sada bili obveznici, ta obveza nastupa godinu dana kasnije, dok za SMI-eve još godinu dana kasnije, što znači da u stvari mi govorimo o jako puno vremena, o više vremena nego što se možda čini. Izvoli, Karla. Apropo zapravo stupanja na snagu i vremenskog perioda, da, znači odgođeno je, što je svima, mislim, olaknulo, pogotovo s obzirom da je trenutno euro kod nas i dalje, naravno, tema broj 1. Međutim, samo bih naglasila da, iako je to tek 24. to je zapravo jako brzo. Da. Tako da, definitivno, mislim, izvještavanje će biti u 25. ali većina kompanija kad krene izvještavati već kasna, recimo 24. 25. to je puno prekasno za ovakve standarde. Tako da je definitivno preporuka da svi barem krenu s upoznavanjem kroz 23. i postavljanjem nekakvih procesa gdje će onda moći zapravo mjeriti podatke koji se traže kroz nove standarde. U 24. Da. Slažem se, naravno, ali ajmo pretpostaviti da ovi koji već sada izvještavaju te procese trebaju samo korigirati jer oni već nekako na neki način postoje. Ok, hvala. Nikolina,
Netko iz publike je pitao koju metodologiju ste koristili za ovaj proces određivanja materijalnosti, a ja bi se nadovezala onda kad već ti dajem riječ da nam kažeš koliko je uprava banke involvirana u ove procese i na koji način oni sudjeluju u pripremi banke. Pa ovako, mi smo tek započeli sa procjenom materijalnosti, tu se zapravo vodimo metodologijom koju trebamo načelno usvojiti kao institucija, metodologija procjene ESG rizika i generalno moramo prikupiti sve podatke, naravno i od vanjskih dionika. I spomenula sam već na početku vezano za samu procjenu materijalnosti da je to vrlo dobra vježba jer će nam pokazati gdje smo mi sada. Gdje smo mi sada kao banka, ne samo u samom izračunu ugljičnog otiska, nego i u upravljanju podacima. Do sad smo detektirali da je to veliki izazov s kojim ćemo se susretati u narednom razdoblju, ne samo jer mi tražimo te podatke od drugih dionika, nego zato jer ih i sami moramo biti sposobni imati i upravljati njima. Tako da što se tiče same procjene materijalnosti, bit će zanimljivo u narednom nefinancijskom izvješću vidjeti same rezultate, ali gledam to kao smjernicu i putokaz kako možemo biti bolji i kako možemo zapravo postaviti ciljeve koji će garantirati, odnosno koji će nas voditi prema boljim rezultatima u tom dijelu. Isto tako što se tiče samih metodologija, nakon što se one propišu, bitno je da se razumiju i da ih ima tko provoditi. Tako da to je jedan krug u banci gdje ne može jedna instanca, jedna osoba ili jedno organizacijsko tijelo biti odgovorno za samu provedbu. Nastavno na pitanje Mirjana o angažiranosti uprave, jel tako? Pa rekla bih, i tu bi se nadovezala na kolegicu, da je u principu angažman i razumijevanje uprave ključno. Mi imamo održivo poslovanje kao stratešku odrednicu u banci i zapravo primjenjujemo model upravljanja gdje strateške smjernice, korporativna kultura dolaze od vrha. Međutim, ako upišete definiciju održivosti u bilo koju tražilicu ili Google preglednik, vidjet ćete da ima jako, jako puno definicija. Znači, niti jedna nije potpuno kriva, niti potpuno ispravna, ali sve imaju jednu stvar zajedničku. To je da postoje 3 stupa razvoja održivosti, odnosno implementacije održivosti. To su, na engleskom bi to bilo 3P. People, Profit and Planet, na hrvatskom ljudi, zarada i planet. Tako da koliko god bi ja vrlo rado odgovornost smjestila na tijelo uprave, ne mogu to napraviti niti u tom kontekstu što uprava nisu ljudi koji moraju uvijek samostalno pokretati sve stvari. Preduvjet je da imaju kadar i da imamo kolektiv zaposlenika koji su agilni, fleksibilni, spremni za promjene, spremni za transformaciju, spremni za izlazak iz zone komfora u nešto nepoznato što može donijeti pozitivne promjene. I da imamo pojedince koji su prije svega spremni prihvatiti odgovornost. Odgovornost za promjenu, odgovornost i poslovno i privatno, jer smatram da ta odgovornost dovodi do jednog pojma koji je zajednički u ta 3 stupa, odnosno stanja bih ja to rekla. To je stanje ravnoteže, stanje balansa. Bez balansa smatram da ne možemo razgovarati o održivosti. To mogu isto smjestiti u nekakav privatni kontekst, isto kao i poslovni. Tako da u S segmentu sociala bitno je da zaposlenici budu, neću reći kvalificirani u smislu kvalifikacije papira, ja sam magistar, ja sam doktor, tako dalje, nego da budu kompetentni u smislu karakteristika, u smislu preuzimanja odgovornosti i tako dalje. Inače sam iznimno zahvalna i ponosna što je na inicijativu predsjednika u ovoj godini osnovan Ured za održivo poslovanje, naravno uz podršku ostalih članova, i zadovoljili smo taj prvi korak i razumijevanje važnosti da imamo jednu organizacijsku jedinicu koja se centralizirano bavi upravljanjem i implementacijom ESG čimbenika u poslovanje banke. Tako da, zaključno rekla bih da je uloga uprave ključna je kao i u ostalim stvarima, i međutim i da mora postojati kadar ljudi, kolektiv koji je spreman i voljan provoditi takve promjene. Jer to je zapravo jedini put da mi postanemo promjena koju želimo vidjeti. Ok, razumijem. Znači ono što je prava uloga uprave je ta enabling, jel? Da stvori preduvjete da se procesi događaju u određenom smjeru. Ali opet u konačnici morate se složiti sa mnom da oni određuju taj smjer. Tako je, to sam ali rekla. Sama činjenica da je odjel osnovan, znači smjer je u tom
Je, i mislim da je svijest o tome sve veća. Generalno je vidim na tržištu uprave i drugih banaka. Mi smo tu malo u specifičnoj situaciji jer nemamo maticu koja bi nam diktirala pravila, implementirala procese i tako dalje. Ali bez obzira što to radimo isključivo samostalno, to će nam osigurati da imamo ekspertizu u tom području. Ok, hvala. Imamo i pitanje za doktora Potočnika koji je, ako sam dobro razumjela, još uvijek sa nama. Samo malo, na koji način on vidi aktivnosti tvrtki usmjerenih na transformaciju, odnosno misli da se poslovni sektor brzo mijenja. So, Dr. Potočnik, do you believe that companies and corporate sector is changing fast enough? And how do you see the activities of companies towards this transformation? Nobody is changing fast enough, including us. The things are simply going faster than we are ready to acknowledge. If you would just see the summer which we lived through, if I would compare that summer with my youth, I would say that in my youth, the number of extreme events was the same as the number of normal days in this summer. So things are going really quickly, and we have to understand that this is not future generations' story anymore. I've been recently on the panel in the Stockholm Plus 50 conference, and there were 40 ministers sitting in front of me, and everybody was explaining their commitments, their thinking, and so on. And if I would need to summarize everything in one sentence, it would be urgency, it's more urgently urgent. But sorry, this will not change the thing. So we really need to ask ourselves why the things are not happening faster and what would need to be the change. But I'm really pleased to hear everything what the ladies in the panel are saying, because it is an obvious, it's clear that understanding practically in all the sectors which are represented there at the table is getting there. But from understanding to really moving, it's sometimes the difficult part of the way. So, there it's, of course, the question is rather simple, because it's obvious that we are not going fast enough. Otherwise, we would not be where we are. But it's also obvious, on the other hand, that sometimes things are moving faster than we are ready to acknowledge. Circular economy was only put on the agenda 2014. Now it's the prevailing concept in all the world. So, yeah, time is needed, in particularly when what is needed also is creating conditions for the social acceptance of the transformation we are talking about. That's something which you haven't addressed in your panel yet, but you know, if we see it now currently in the energy price, in the food price, if there is social unacceptance, you can't force anything. So I think we have to understand that environmental and social transformation goes hand in hand, because without that, we will simply, all the politicians will find that on one hand the business sector, but on the other hand, also the society which is living on the edge will simply not be able to accept the change until it's too late. Thank you. So we are not moving fast enough. So we have to speed up, jer i naše vrijeme je već isteklo. Hvala doktoru Potočniku. Evo još samo kratko pitanje Dea. Što JGL čini osim izvještavanja da ubrza ove promjene o kojima smo sada čuli od doktora Potočnika? Pa zaista je niz aktivnosti. Mi smo trenutno u investiciji kapitalnoj, zapravo velikoj Integra 2020 gdje ujedinjavamo proizvodne, skladišne i razvojne kapacitete prije svega. I tu u principu se od samog procesa, naravno, nabave, tenderiranja izrazito promišlja o ekološkim materijalima, o tehnologijama koje zapravo
su vjerovatno u prvom koraku puno skuplje, ali dugoročno donose benefite u dijelu i uštede energije i slično. Recimo, mi smo sad na Kukuljanovu u 3. mjesecu otvorili skladište koje je robotizirano do te mjere da zapravo da radi bez prisustva ljudi, ali benefit je da radi u potpunom mraku, da ga zapravo, dakle ne samo da je zgrada nisko energetska, nego kompletno dakle prilagođena uštedama u skladu sa ISO 50001 certifikatom na svim razinama, jel? Tako da prije 3 godine napravili smo vlastitu fotonaponsku elektranu također na proizvodnoj lokaciji, te crpimo zapravo tih 100% solarne energije kapaciteta, mislim da je 180 kW fotonaponska elektrana, radimo još 2, na samoj lokaciji se rade punionice za električna vozila, kontinuirano se naš vozni park obnavlja na način da koristimo vozila koja imaju hidroelektrične pogone. Bicikle su nam dostupne, dakle, za interne nekakve transfere, kontinuirano zapravo govorimo zaposlenicima uzmite biciklu i vikendom doma. Kako bi rekla, niz je tih aktivnosti. Mislim, to su zaista stvari koje se provode na nekakvoj dnevnoj bazi i svi smo već u suživotu sa tim, jel? Tako da izvještavanje je samo, što vi kažete, samo kraj na tom cijelom procesu gdje zaista vidiš čemu zapravo to sve skupa doprinosi, koliko smo uštedili i postavljanju ciljeva gdje zapravo možemo još biti, jel? Tako da, evo, mislim, ponosna sam, zaista, lijepo je raditi u takvom okruženju koje ide u korak sa trendovima i koji nekako zaista održivo promišlja i živi. Hvala. Evo i zadnje pitanje, Maša. I publika je pitala što IRMO može učiniti da pomogne gospodarstvu, a ja pitam što mi možemo učiniti, odnosno na koji način mi kao institucije možemo suportirati ne samo primjenu standarda izvještavanja, nego ubrzavanje tog procesa transformacije o kojem i dr. Potočnik govori. Pa IRMO se zbilja trudi da u svim svojim aktivnostima povezuje praćenje Pariškog sporazuma s tim što to znači za nekakvog poduzetnika, bio on mali, veliki ili srednji, ili za jedinicu lokalne samouprave, bez obzira isto tako na njihovu veličinu. I tu zapravo se dosta trudimo i dosta radimo, tako da se ja nadam da ćemo to raditi i u buduće i da ovisno ako neki poduzetnik nam kaže šta mu treba, da mu mi možemo reći ko bi to mogao napraviti ili bismo to mi mogli napraviti. Mislim da je ovo što si ti napravila isto odličan korak u tom smjeru, da popričamo o tome što je Karla rekla, puno jednostavnije ako više ljudi koji se bave sličnim problemom porazgovore i razmijene ideje kako će to riješiti, jer mi se čini da u tom kontekstu održivosti si niko ne bi trebao biti konkurencija. To kao da razgovarate kako ćete voditi financijske izvještaje. Mislim, to nije konkurencija, ne trebate pokazati konkretne brojke, ali kako rješavate nekakvi problem, to je nekakvi, ovo će sad glupo zvučiti, ali opće dobro. To je nešto što nam treba i što će nam svima olakšati život. Pa sad, ako da, olakšat će vam pa ćete raditi nešto pametnije, u tom smislu će se može smatrati kao konkurencijom, ali mislim da je to toliko bi bilo jadno da to tako gledamo, da se nadam da zbilja možemo surađivati i razmjenjivati informacije u tom smislu koje su onda korisne, da nam bude ljepše živjeti na ovim prostorima i bolje se suočiti s problemima koje nas tek čekaju. Hvala, Maša. Evo, ja bih s time zaključila da je ovo u stvari bio samo jedan prvi dodir, ajde da smo možda skinuli, otvorili onu naslovnicu standarda, da sadržaj nismo previše niti stigli dotaknuti, ali da ovo je na neki način uvodni razgovor ili teaser za sve koji žele sudjelovati u tim razgovorima, da nam se pridruži u svim ovim sastancima, odnosno druženjima koja će uslijediti i na kojima ćemo pokušati ponuditi konkretnije odgovore na konkretnija pitanja. A za sada, evo, preostaje mi da vam se zahvalim što ste bile s nama. Hvala doktoru Potočniku i slijedi osvježenje uz kavu, pauza do 11, a onda se nalazimo opet ovdje u ovoj prostoriji. Tema je društveni standardi SRS. Hvala.